Camere baro bella Camere teo kalla Camere baro bella Camere teo kalla Camere baro bella Camere baro bella Camere teo Tana kira kura kiriyo Kira kurini Tana kira kura kiriba Ni teo kalla Camere baro bella Camere teo bella Be ket majuini pinen matin chena dek matin e wadu kain manane olto American mo berga logone Cabit marama ria dek mukar ngai man dag lokom Kwan ilo wachole tini kono binano tine wachero wakemo gen mada with Kwan pat me meno Diro me Konyowa Anyim ingaw kade Kwano ngoma kana mai ramo timo na ngej me Kwan me gene olto ko wan machalo kare Anyim ene tino bien ka wan ka ene wan kare in ma fut pia subscribing kona YouTube channel ma me gwan ne no kare ma chat ma timo ge ene in ma fut pia follow wan kona Facebook Chile no kare me no ne olto di follow ene we ka you me kan tima niente abino yin ngala chel me Kwan no ne chot na bon barakar wa chel ti wa kele panelis ka ene wa chel nyaa tamatino nene cho comments me cho la penyo me wono kar me gamone ako kana wati mera nyim wachira tika ene wana la dit professor Kennedy Amone Paula tika ene we come la men wale request yero kila dit sisa public job ga tika birgi no we yo jolo wono we otini ni for tia nga ka chawa bich ya pare yo ko bere dong ma tiano kide ka pa ja gwa bedo ngijene nong pedong kino twa neno dano pa bo no twa keta juini pol kar woni gene ko ene kay nong pe wache angene olto weda tega lake ngo manyen ba put pe awchere yub matin men wasa gen mo timere tin bana gwe bol wak we ba long professor bino o chaka wa yub keta juini bien bere get ma dorne ana moro dano dujo wan yel pa olu gi lar lokum Kwan palatino watino ma megwa lok me Kwan pira tek lok me Kwan pira tek mada kage waji Kwan pedong nia dan dujo miol be dakta nyo lawyers gino mu tie ma Kwan romo konyo kere litino wa but kita Kwano dok kere chini actually pewa olu jowa maybe discussing lok me Kwan palatino ana foil Beretel. La bon balokar wachiro una te yu matie la dear professor Kennedy en mai binano ke me dor lo me Kwan piano no perte en te ro me Kwan ma beda te ngej man me tek kid ma wan jumat pingu me Kwan ke joma ma Kwan ke so e rubo ko weng ma beda so men wa Kennedy Julie tol men no me dor yu matien ana tamara po won kong ana po Jimmy po panelist mukene dichu Caesar again ki Lady Grace pitini let me just make sure. Yes, so aramero po luwin wa bene dichu magiti kaber mapapare wi lobo ni chake ya chake me mwaka enini wan mo ber kana lo Kwan chi ken ma Caesar wajuni Kwan pere tek Kwan ene ko Kwan ene ye gin ma wachar meno ngej wa Kwan wa ko mabe man ene gin ma pere tek ma dan miru nge ni Kwan mo no biru gina ngo pingo wa taw ni Kwan pere tek twat Kwan pere tek pien Kwan wa wan no ngej wa Kwan wa ko mabe en gin ma pere tek chi chake wan wa chao ki nero ngo mo ma li miru ro timo ne wek gin go kon ko lutino gi wek lutino go Kwan mabe wanero lokom wek lutino niang pingo gin gi chere gam Kwan kidok bene wek lutino guni mir ben wan wa penye ke kan wani lutino mo ma gi chere gam Kwan gi tika niang ma gi chere per gam Kwan wan ma cha lunyodo watika wa lutino wa beru lutino mo woro lutino mo win lutino ma tiyo ma tek
ki benen Cabit ma chel eroni bene wan wa lokom lutero mo gi yupe me chiri kwan lutero ginero ngò ma mitte pe kwan weke gin go wori gan kwan kare gi kare lutero gi maro kwan ki dong bene wanero kin malu nyodo doro ki lutero wek lutero mirigi igang kwan obed la mal wek lutero kwan maber man gin mo wanene Cabit ma chel Cabit ma rio wan wa mete ki lok kwan eroni wanero kit ma in machal la nyodo in romo miyo kare in romo miyo chawa wek la tini unong chawa unong kare me kwan lutero wan wang'eyo ni wamine gi tic pajo gucet gugam pi gucet gukonywa gi tedo gukonywa gi pur gukonywa gi jami mapapat ci myero bene wan wami kare bod lutero machal lunyodo wek lutero gunong kare me kwan gunong kare me nero i bukgi ki Cabit ma adek wan wacer ka nero lok me tekwaro me kwan ma Dr. Caesar Chaya obino mini wa maber da minyuro kit ma kwan wuoro kwede i acholi ing'e lweny me awilobo me achiel ma giluongo ni World War I ki lweny me awilobo me aryo ma giluongo ni World War II wang'eyo be dong kombede ping'o watie ki ba peje ping'o gichako peyo ba peje ni peje War Memorial Stadium man enini Dr. Alfred Banyo tero kama leng maber en beno omete ki waju uteka wa ma gutute matek menero ni gratuity magichulo ki lutero wa magolwenyi World War I World War II gitiyo kere peme yubo pege yubo ba peje keken gitiyo kere bene me scholarship wanero tic matek ma lutero acholi magotiyo matek maneno ni kwan obedo maber i acholi dano chalo lieli Tiberio Kenya Tuomagi waneno dano chalo lieli Ocherati Molagi waneno dano chalo Alfred Angelo Banyagi waneno dano chalo YY Okotgi waneno dano chalo Alipayo Loyagi waneno dano chalo Anania Keragi Anania Ker wan biro gulu puonj matega dada Anania Kera en biro puonjo president obore machon bene kulu ineno so waneno jami igini duchu we okil wiwa meneno ni tela piere teka dada igang kwan chi miru ng'oma waneno Cabit ma okaro ni chi pitin wan dong wabi mete ki lok me kwan kombedi ni wan wamero neno kwan mono tini ning kumbeti i achuli ma enini koni la dit Caesar Public en bitite wa ket ma neno kwan kwede kumbeti koni bene wabi neno kwan pa lutero anyira wa mono gitika kwan ni ning peko gi tindi la kakwene ng'oma wan waramo timo ne me konyo kogi ma enini koni Lady Grace Lamego Grace koni ni bitite wa kiet ma lutero anyira tika kwan kwede kidong bene wan koni wanero bene lok me teaching ma le mono bora ni vocational education ma enini koni Lamego Pasca bitite wa kidong ana bi medo wiye manano kidong wabi nero bene ngej me pu machalo yu achiel me konyo lutero wa wek lutero wa ngej magiti kwere ni okony gi kwogi ma enini koni Lamego Robina bitite wa kadong wabi loro yup dong ki kwano ng'oma dano choyo forum kai bene wane tampa dano tikwene timan ene wiye ng'oma wan wabiro kaptimo ne ni chake mamwaka eni chake tindo nindo achiel medo ma riyo mwaka na tika woto yor twal chi watamu ni kwan piere teka deda mir wan walolo kom kwan chi la bomba la kare anda mero luo la dit Caesar Public metiti wa kwan mono tini ning kombeti iloba chuli
kijemu kan ma eno naro ni piere tek wek ene la dit Caesar public donyi ba Yeah, ana po ma professor look me kwan ko me ono mi ma wek ini look ye chi no wana gwe wi me no look me kwan me da kombedi eni ka ini neno luoke gang kwan mo nya maduata ibut Uganda mo ken kombedi ka mo ken no gang kwan en mo luo ni od ma gero madano chero ye ka kwan itie dok bene kage wajo but wani gang kwan dong gi kwano nono UPE gang kwan gi kwano nono no winyo ne mit to twal ni di tieno dong kwano nono but jami igini duju ne chal peti a nyako nyige maber because kare en me wacho gi kwano nono ne joma pol futi ma peti shir gang kwan di jama papat ma otime iko gi lweny en motime mwaka ma pol ya chulni jomo keno do losing parents gi go gina dong lo gwak ni tino so kit yo mo me kwan na ti bedo pe gine po time kom kare ne ken o time wa kar ma dano ringa yira go chere Tanzania ma mino bini ka mente gi ngagi so ko pa dano kai nen ngat mo yele tute mano o kwano bi kombeli ni mirunge ni e kwan pire tek dok an amiro miyo mere ma bin pa penyo to gi bore but amiro miyo example bot na min wa Robina atima pero mo ber ka time ya i family o konyo litino gi iyo mapapat maparo tiro ne kombeli o kwa kwan wango o pere ento i mwaka dek mo karo ni la mego kero tiana piny wachi ginen mo twere siza wachi mwaka dek ba ni mo be no ni dong dong gi chabira chele ken para la mego tiro kwan me dok tij ma en miro timo ne ni o medo gi tiro ne kumbiri en ti ngat mo medo Diro ne i dok tij ma mege o chaka wai kar cha ma kwan ne disrupting wai kar pa min ma wone rio wo gudu chen jama pol mo time so amiro wachi kumbiri eni jama tima raj ka wajo be ko ken po ba Konyowa miri tute gi Diro ni duju komberi eni kwantie ento ka ini neno kwan gi result pare tino neno da district o lo chalo kit gum kit la mo gi gine gi no first grade tie kono gen para trio kono para di ken so nyute wani gino mo tie lok me kwan ma miro no peti ma be to 12 botwa wange bene tien loke ento kada mo ber ka ko tien lo ko ka po be Konyowa gino wega no we dan kombe dong waje kwan me chir gang kwan gi ngo gini ma professor waje kwan pira tek dan du nge gin kwan po chake gi kar pa mono en ni kwan me buke ko kwar wa duju ka inda tin mai do mir kwan en gang kwan ne no ti wang o ka gi bogo iri ododo loko ma poyo gini wang o kari kar cha ma mono fut po bi ni ini bero kwiri ingeu de tim kuja kama ini chira ye ka pu kama ini chira ye ka timo ka doa ka timo ngo gini tij ma chiro no timo popol kari kar cha ma mono no fut pere ni so amiro waja ne bodro kombele ni kwan mengeu Diro mo mir bit kere ni gino mo pero fawaro mo agi ye ngaro mo romo kwano gi moni chalo yubo mor ka kari bedi tenguri kenya yubo mar ka deka ngwen ni na chiel no tigi gimo ma en romo konyo gi ko family ma mege ngaro mo ni o kero Diro ne moni kenyo ni idonyo guru kenyo ma i ai training mo me wer lwete ken kari wer lwet tira nyera pa i chabira chiel no kit gimo ni ka wi tuolo ma iro mo chira nyim yo university do doctor do professor but look me kwan pira tek kombiri eni
Buldan nong taman ni kwan do gima ni kurum gini kabolo wijaye. Jero me do gang kwan ni litiana mo kena be chero. Yung ma chero gini. Motivation mo to twal ma wano ti mi ne bo litiana wa pere. Amio la bole kai kom litiana pier bichel. Litiana mo ni gang kwan mo na chiel I primary. Ramon no second grade pier dik we abungwen. Mano gimo be pere to twal ngo gini. Manyuta ni gino mo tima wan mo timo ne mano no kano go beda timo kari revision mo nyongo money pen mo na ria dek mo bino ma penge ni go no berge kar men yangin ni tino o loko grade para tino so kwan me kom kar ni miro corporation kin lo ponyi ikin lo nyodo ki local government mano ti gire kenya gang koloni bien lo punyi kat go punyi I gang kwan go tiek sela basa go duju par kala tira nyaga dong in dong ka o tieno or ne rego or ne kulo wa kar mo ma ro mi ne bol tira nyira me timo revision pere gine ngira mo go gine ning latina cho no mi ke kar me gine no gare poro cher ka pu ka dong ngo ko ma dong ti ta ne o diro chon cha ngwen no dong tira mero I kom kar be na wini ni lo puonye dong gi mar ko ka chiel gi tiro kwan kom kar eni ma motivation para puonye kira yam wano professor ngiyo mabe di kar chani indi komini indi no belo kamala puonj beri ye kar chano kariwa neno ko ono bene kariwa neno la puonje kene no pegini and the only time an neno puonj pena pur cabbage a pur cabbage kan kuyene gi bio ka gamane gi nyanya gini gi ko mu mano gi ti gini but kaben la puonj bio ka amu gini ne ko ka ne ot ka do ro ka de duchi ka de duchi so la kuri lok en mawati samune nia initi chala tin kwan bat namo gi mar ko gi no ro ti ona di ka chel gi puonj I kom kare ene jowa wotem ko neno ne mabe ng'eyo piny miro discipline miro woro miro jam e gini duju so lok mo ma anda dur ma polo twal pi kwan me kom kare ene pere wera mi kare dong me kin ngo mano miro watim I gini I kin me kwan ne tira wa I lok me kwan anwa mere lo hachiel kenni kwan pe gin mo ni mo na yo kilo kwan ko kwan tere dong in dano dong kadi le en ma chalo agora gi hos gini ka nyo latini pap ma latini bedo ono fu latini peramo a kaya ilo malo pori ngom men eni duju pony weki ngi kin me ko wilo bukan ka ini neno kira agora treating ka latini kape a malo iwe gwa miro ne ne inge ma gi bolo gi rio gi dek latini agora ko chung wo ni king ingom ka cha wot ya ara po to 12 professor Yeah, atam enu ni be mada siza tete wa kama le da pingo wan mier wan wa cheri gang kwan pien lutero mier gu nge pingo gi cheri gang kwan dok bene lutero mier gu nge ni kwan po jaketin ka yini kwan buk pa Jomo Kenyatta ma cho facing Mount Kenya ka yini kwan buk pa Professor Chere Maucho African Indigenous Education. Kaya ni kwaro book ma Julius Nyerere Ochoyo pi kwan ilobone ini tuge nero kama leng ni kwan no dong watigi kwan no peti organize kirma kumbedi ni ti ni dar miro ao cheto iga kwan no gi kwan en gi pajo Diro ma no gi no bene ki kero matek ni latin miru nge kin me timo kit gin mo latin miru nge kin me yubu wi dero latin miru nge kin me yubu wi ot
latin miru nge ket me cher me ton la ka ano yu otte latin miru nge lok me pu Nimir ini chuo wa chawa para chel chawa para rio no ini chuo in peber kaneno after that time man eno no point ma dunyoru wa mayam machoni giti kwere wa lutino obet ki ker me ber ma be anyim ti ken ma sisa wajini kwan ena yu achel me no dero me kwa Peten lo kani nong in miri chede chede nong degree kondo nong ngo no in miri ini nong diro me kwa ina no chi gin ma eno o ter ber ma pere te ade da ene lok me war ini nan kon kombedi ni no trading center miel tie to tero magiti gi chere gang miel to ter mo apare de no giti gang miel gi yu gi ruyo penyoni tere gang miel Police ti Kenyo. Kono LC5 chairman ti Kenyo. Kono LC3 chairman ti Kenyo. Lunyoru benegi ti Kenyo. Duponyi benegi ti Kenyo. Ti ade daeni lutero ramu kwan nini. Ka nyaka chero mwa nyaka me mwa para rio mwa para dek chero buri te miel. Ade daeni anyaka eno ramu ichero igam kwani cheng bar janini makuno iche bichele nguru pin ter icheng Cabit nguru pin wa icheng baraja chi jemi eguni masizo wajini me waro in pire ter ade dani merwa gen chi dong la bo kal balo kare anda miti dong wan wa chet dong manen en nong lok me kwan balu tera nyera Lady Grace ba tibore. Okay, apoy professor, apoy viewers, apoy panelists mo kaya lok me neno kit mi konyo kwan palo tina nyera. Ene ana biloge ye kwan palo tina nyera ti matek kong bedini pien kit kwa madong watikere kong bedini jimine tek ento no miero kit mi konyo lo tina nyera we go kwan mier begin pa local government ene no mier gu chuye organization mu kene machalo UNICEF ene no mier gu koy minene lutina nyira gu kier ka kwan lutina nyira mier gu kwan ento bere mier ke nene school kama nyo kama lutina nyira cher ka kwan yene ka beru ne be ma lutina nyira gi beru ma pedok tie ye kiet gi mo ma balo kwogi kiri nyo ken mitiere school gi o school ne gi beri ma be ma pe ki balo wigi pe gi mo tie dok ma dok ba ka beri no beri ma be mi gok do ti anya piano ti anyira gok ma ki gok ke kere we budong ma kwiri pat ki lo ti ara wo so miero be ka mo ma no gen safety gi ke lo ne safeguarding ke ta wan ke lo ke ni safeguarding no tie gi beri ma be pe dok gi mo time so enu ne gima miero ngo ke nen ni ngo luti anyero no ki ber mier ki dano ki wat ki dano be pa kwan pa luti anyera ngo ma be ka luti anyera kwan ngo ma time pe luti anyera ka go kwan ngo ma time ti anyera ka go kwan ju be pi lobo weng be pi gang be pi wi lobo weng ka lutera nyera kwano be pien lutera nyera kan ya lutera nya mo mu kwano kir ka dio be no gange konyo be wa konyo tware be no en be no chen ne mo ni gon gange be Ya dwaro ruenyo en Jimmy kenan kong network kenen chal tika yenge. Yeah, network pa men wa Lady Grace chili paska uda ko ping ma ronya duan gyo. Anen professor ben ya mere mana ken mano Ya ana tamni ngo mano Lady Grace tika waje ne perta adada ni kwan palu tena nyira perta adada pia nyim. Ya ana dongudu yes. yeah good network do Yeah. Yeah. network ano tika yenge awe pien dano mu kwano megu mu kwano
Tama en bino ke jima en timo igang ni community bir jima no konyo dan weng konyo lutien pen ngat migu ma po kwano cha kere be timo jimi loyo biro ki tama konyo gang nyo konyo do bene te so enu ni ene jima we ko ngo be pa kwan pa lutien nyira no be we ko bene punyo lutien ki gang punyo lutien punyo gena bene punyo community pien megu no megu but gena tie meren kita wene miero luti mon manogo kwana i community mon gu bele nyot mabe bene jo ma punyo kelu lok me promoting kwan pero ti anya ben nyer ben gen no giti role model mabe gen no giti kila nyot mabe makadaro neno gibe kingeni eni kwan kara be pien no kago neno mon no tira nyer mago kwan kipa giberu kere no jima ngoma time kwoge no be kigina an mena neni manu ka twere tu twale ene lutira nyira manu pegi romo kwan pien ange gin ma yeru lutira nyira tu twale kwan loka school fees pien ka odoko ne ki twal lutira school ki biwe ya nya twar wa twal lutira wobe anyira pe ki twal ena ka notice system moma ke romo kelo ne mani wego lutira nyira kwan no ma we kwan no ni pe PLE kwan no ni books ne gino no Jimmy Wang mano gimi kache o be no mai kar mano mege mogo no kwa katigang we anya ne pero cher ka kwan pen ka do cher ka kwan chat mone ma en charo kela ko aliba dini don petwer ka ki romo miu yet mego eno ni tiene moni eno ni tuara we la tinya ko no kwan pien problem pero tira nyira ko ni en eno ni ene jima ana neno ni tek ki bolo tira anyira manu yeru dan ene yeni lok make school fees gi ko ni no lo te anyera ko ni mer sanitary pads no bene pere so jimmy eno ni miero ki nene ki no ki lo te anyera to lo te anyera manu giti kaberu manu jimmy eno ni pe bat ka ki romo konyo gi kwano ene kita ananeno ke ne lok ene ki neno dar ma konyo gi ma wan ke luoni mentors no mier betie ma be e lo te anyer si lo te anyer bene kwano pera neno kon beri ni jima di lo te anyer ma pol ma wero pe ge romo kwane ene tutwale lok school fees ki kona ngam meguro we nyoki we mene ngama dong konyo wagang ka dong la tinya ko no tiere school ene e kama mier ki nene ki no gi mo ma sisti gi mo ma romo konyo lo tiere nyer ene ni yo ene we lo tiere nyer kon kwan pien gi kirji ma be ka go kwan adugi mi kwan pero tiere nyer bir ma be da pien en these are the problem I did and mi ngoma we lo tiere nyer pe kwan so mera loka enu ni wai mera ko ni mier ki non ki mo ma wek lo ti anyera kwan tu twale kwan free education ki lo ti anyera eno wek lo ti anyera pe gi no kwan ki non makano system mo ti ma ki tier kin gang ki identifying lo ti anyera ki pe nyu ngom mo wek pe gi ti ka kwan ka gi no gi ki ker gi si ne lo ti anyera ni ben gi dog school or ka lo ti anyera mo kwan up to senior 4 no ber be madam men no be madam so anan tama eno pilok men neno promoting kwan pa lo tera nyera apoyo Yeah, and time wa poi to try Lady Grace. Lady Grace o ter mabede da pingo mi wan wa chwa lutera nyere ga kwan. Pien kwan pala lutera nyere pere da da. Pien atin nyago ka o kwano be konyo gange. Be konyo ko chware, be konyo ko won or. Lutera nyere be pe konyo gange ke kan. Konyo megine, konyo lu megine mukane. Ci eni ni bene piera ta kadeda lu tera nyer ma kwano bene ge gwa lu tero ma be
ginano ni lutino gimiero immunization gunong chama be go bet kama leng gwa leo me paje be ni no ka latin nya ma ugene no gwa leo me paje be no meti mapeto ci eni ni piere tek ni lutino nyera be ma guchero be ni gam kwan pol kar be gi beri gi lutino mano wele ti magen gi ramu gwa ne mabe ni ka pien ko ni ka do eno gam kwan pole no dong ka gu cha no la tengi mu ko no dong mu ga gwak tia para boro piera rio ci ene ni ben we no gin gu teki ma be we ngo we ka gin no gi cha no lu tero no gi no lu tero ma no kum gu teki pe gi no lu tero ma no gi tigi mu para rio ma no gi tigi mu para de para ngwen ina ci go lu tino anyere kan kwan piera tera de da dok bene en wachi gwoko lutera nyer gang kwan bene papate tie ki lutera wobi pen mir pa lutera nyera mukane tie ma lutera wobi no pe kwere kala tindo o antin nya do o kono mo para rio no do cha ko na no kwene chidong en no do mer je mogo mano latera wobi pe mero che nyero ginani jemi igini gimio dok men kari nano i gang kwan ke ken no lutera nyer mu ken be ram gi gang kwan tien choron ke ken mano be ni tie choron no be peleng la tera nya no miti gwa ben ene chere la kono part say in dignity and in a clean place no ka be igini weng dong no lutera wo no ti tum kenyo no be pe gitika gwa ka kama mier gen go chet ka yoke yema be ti no lutera nyer mu ken wa anong kong be pa Cabit ni long an pa be oi ga kwan ni kwan ka dong gineno do tum ka dong arabi du ga kwan ti no ni igini weng no ti ka balul kwan pa lutera nyer mayen dog gang eni ni keri Cabit chel gini waje Cabit chel dong ka tum arabi dog i Cabit mabiro ti no mo di no kwan pala te no balle mo dong ginaro gi le wiji ginaro ni anong lok me kwan man lutera wo be ber ka nyaro an cha duju ni anong pamir do kwan ti no igini weng ti ka balo kwan pa lutera gene lutera nyera tutto lei kin pachi mano kama peroti ma poli lutera nyera nyero giti ma tek menano ni lutera nyera go kwan pen guri me ot ene mon kadong wan wa mio kero gitiro bod mon ma be ci udi wa weng biru attack ci piere tega de dani miro wa nenni lutera nyera wa gu kwano we guri mi udi wa ben ma tek man piere tega de da ci dong la bo balo kare ara miti acher dong wanen dong lok me teaching acher tam ni kumbiri dong wan wa kelo la mego paska metitiwa lok me teaching ikirma teaching romo konyo wa kwede meno Diro me kwo pot wa actually la mego paska wa joli Apa amor un wang amor dano magitiga winyo wa bene sora o leila kerman amero kong duak bu man nak lo kom kwan palutena nyera kwan palutena nyera nana chamo kano mero wa blaming on parents because parents mo kana ginando tena nyera gichalo chenne ma gena gichalo tena nyera ka nyome o chon kuno gi nano ni chenne mone mala cho mone be kelo ni be konyo gi bat chenne e oni po be konyo gi kano go mi kar gi la tena nyako kwan gono la tena kono be konyo gi loy ka chenne mone mago gena mago mi bot la cho ni o mi meter la ten gi ma tede ni a kombeta nano video man la ten me mwa pario gi mi bot ton la cho mo ba la ten no ringo dugo chen ga gamo bus gena books ma mege miero cher gang kwan ke nano keta cho ma don go ge la tenne o miero ki yen ka ma joni ti ye ke maka so ana blaming chamu kana kwan palo teno gena lok pa kwan ko palo tena nyere kom lo nyodo miero ye ke chak fonyo gi me pe me char lo tena nyere ge pe me nan lo tena nyere ge ni mono yano ni assets ma mege enano wai
Locum vocational training ye duong enano chalo yang gang kuja school ma del gi kwa kojo me konyo lutino nyira we go non ka mo gi be go ko bong men ma konyo gi men no chane piani no means men no chane pe bodge eroni one of those aya tedo gi teaching mu kana ma pat chalo ko gi me ko la tam gi crochet gi me ko gene sweaters gi blankets gi nga gi ni eroni wen konyo kombeti inano kombeti chamo gi Facebook ti jo mago magi kuoyan kuojo eroni gi kero Facebook chane magi no konyo gi ye eroni no anyim gi tie in makoni da itero wini o gimo pe maro matimone pa kwani tere kamar ko ka kuo katimo ngo to na ne chako tij makete eroni maromo keldi chane pe ket wai kom gina ngati mon ngato kwano ke in be romo chako gimo matitiri ento diri mai poni gina ini timo ni konyo gina loy wangati mani mo kwano lo ini ka nani dano omero ket chwingi pe ket chwingi kom jami pa ngati mani nen diro ni pen wini an mani ka chako gina bekela ni onyo researching jem mogo ma dano timo chi nen ngoma ini romo chungi ye chi romo chakane agiro mega ka Kenya. Yeah. So I want to point to tell Pascal amigo Pascal me mini wa me malupe ki ngoma ini ramo timone ke dugi pan enini o tero bene log me Facebook social media pol kara non kumbedi ni no daro I pajo kuja di weng daro ti on social media but get you on social media for the wrong reasons. Iti mere menero, Arsenal menero, Man U menero, Tieni social media tije mapul mabeyo ma in bene ramu punyo ne. Ini ramu punyo pugi kuno, ini ramu punyo kwaki kuno, ini ramu punyo chat kuno, ini ramu punyo yubo jemi mo chalo yubo gine flower pots gini, ti yubo keno gini. Yub jami ching igini timba pola deda ma ini ramu punye ne ki social media. Ti don ka wan non wagak don watika naro mer en TikTok ken kono Arsenal kono go gutu ko ge Man U kono ngamo lo kono la tuko mani ni don mene mape. Pera mena jami igini mer. Tieno ka jami igini don pekelo chami wi mecha. Ti don no naro ne don konye pa. Mir wan wo gin mo maromo kelo kit chente mo chingwa ti jema pol tie maromo kelo chente chingwa jemi chalo en yubo kono flower pots gi kit me puro nyanya gi kit me puro alayata gi jemi tima pol de internet maka ini yenyo gi ini romo timu jema beja de da pe kuoni ma in bere romo la kuoni o completely ara mero mio la bolla chel ana aber kimu ko na ma chencha do ngumara kwano tumo eno no tie eno no tikabale chi karge kare arno ana luo en mecher kapuonyo bulu mekanicha e madu pe ke la mo so no ana luo en so ka eno no bino wachi wani unu tigi ngom maber dede chi ngomweni kakamu kene pe gere tutual kakamu kene pe ti fertile tutual chi waramo yubo fertility ne bene yen wunu tikangi chet yang mapola ta wun benu tigi ngomu puyu kakamu kene mapola ta wunu tikonu ge pako bagi go ba kene yugi egini weng ma enini weng ka ini choko jemi egini weng mabe ini yubo ngom mere just 10 meters by 10 meters mai chelo mabe madiel pangarmo pe oye upego pangarmo pe oye gwera pangarmo pe oye mai chelo mabe ini tie mere komberi dong ta nya ka beru duju pi tie meta nia chele kan ka ini yibu ka beru ini mabe ini pero bile nyanya ye inge dwe angwen no kila chabera chela no ini tiget no chiling maromo elimia de kila chabera chela
Ma dano mokene bene ng'ara chiel tie ma otimo maber de ma rupe ma no tika no chene mande kila cha bet no en mere chwalo gunia ariyo nyo adek me gene me bili nyanya it kit gum town so lutera nyi wobe tima pola dede magi romo timo je makuman kumbidi ni eno ber ka wachi gini kumbidi ni chalo kumbidi ni oro eni ni kumbidi ni gin ma pere ene pi so ka ini yubo kaka gina mo maber deda where maka ngomo maber just 10 meters by 10 or 10 meters by 15 meters ichelo weng maber deda ma yubo ngome maber ikelo chet ya ikero ye maber ikelo yugi mu ikero ye maber ma ini kero pie kila chabera chiel no ini kiero piti ana ria dek chabera chiel no ini kiero piti ana ria dek ye inge dwe dek angwen no ini chao no chente chal kumbedi ni jem chal pot dek gini na deda chi deda ni in pero mo beru gi 10 by 10 mo gena ria dek mai chabit eri no ini fur boye inge chabera ria dek no no mboro mo gena rom fora maka ini chere char no ini no mere lua ke chente so kila chabit ini no chente duma chel ini no chente chabit chel we no ini ti no chente duma reo ini no chente duma dek ini no chente en makoni por lui corpori duma ngweni no in every week ini itika no chente chi kin payu kuya kadini ti no chiling elim nia che kadini ti no chiling elim nia reo kila chabit no ini ti mabe so jami tima pola deda ma gina muko nani ulo bot dano tero bot ge kin me bene melwen ki kwidi mugata tani in a natural way moka ini rego mere tungulu mere ge garlic mere ge kamlara kwidi mo chal koro gero ge ngongo gini mere ta ini kero bitu chak mere ma ngwe pe gi dugo do matwa no le deda so bere permette ni in meri chere will jemeri ni awela in bere pour ni inni kumi so ti yo pola deda ma lutino waro muti kwede kago wero lok man me white komo kago wero lok man me bere mer kanano arsenal me bere mer kanano tiktok mogo dem muga tata egini go chak nero yo ango ma ana romo tiki social media eni wero kon kona so jemi tima pol chi peda balkar tutala meti kong logme vocational gin eneni ameti dan ko lori siza ka ini tiki gen mo ma ini tamni rom medo ne ini medi lady grace bene ka gwa warom chero wakwano jimmy warom chero wakwano gena chiel gena ngoma panelist gena ma viewers go choya chiel ariyo mo kada ngwa mete wa chero kwede topic ma lobo ko en yes Ya, Caesar. amiro mele mo man dog mere kumane ni en mai waje konyi pol wan wote tamne mene ka konchi no miro ngar mo kono mi na ngo ana pe kere kono nga gene kon mere miro gi kon ento kon mabe loyo ena eme miyo diro mo bol na tin mo kadi ka no no giko ke kwan na kira mo ke ni en mai waje ngar mo gike kwan ne petien lo ne diro mo pe kome wango ngeo yubo gare wango ngeo yubo gimo chi konyo en apio la bole wu mo no no ti gan ku ma se belo do abe ti cha be ngo mi re tim gi nga gi ni jemi ti ma tek en kira na na waje ni ka jemu bino ma lu nyodo pe gi nga gi ni jemi romo do tek o ma do ke ni ga o chuni i wu bini o chwalo kampala o belo ga paska gi kinyo o punyo driving i mechanic gi ngo du en madong you madu pe bino Chinese bino como enemy. He was actually a driver ma do lori en madong en magine got ma omo got gi te got madu pe ti kwene in a short time he was actually coordinator almost like
regional gine pa drivers magiti yo gini yo duju. All of a sudden from nowhere, he was able to afford Jimmy for family mamege. Yeah. Oh well, ana wachi dear money ka ini ticket ka kar money tie inong dear money opportunity mugo bino ma in penge ma dear in ramo konyi ikid yo mo weekend. Ikom karni aneno guru kenye ni kaka mugo tie ma giponye ye dear ma welgi peraji to twal. Ma appeal bot jomugo mano giti gang kuja ma giti gi mo mano nok nyo giti gi wadi gi mugo mano nok ma gineni giti a struggling. Courses mogo me dwe bichel, courses mogo me dwe dek me ponyo yubo pigi. Courses mogo tie mano me laboratory assistant gi nga mo kali ono ngar mono tiyo. My appeal long kumbini document and board jumugo mano go giti gi kero mo mano nok. Magero mo di chingi. Te latin mono o kwan kit teaching mo maramo konyo ko. Pien ka peti mo kumiro bene. En no mi no beda lego in bene. No mi will be relying on in chi kit kom kar en mano pinche magine ni. No Yeah. do in mi dear mo na come end of me bino do kar lego in tok ni mi na gine kun ini gine kun ini mi opportunity romo biro tek. So ngoma an romo mero ne I kom gine eneno. Kidok bene lok me kwan palitina nyira. With hindsight, actually one thing do you know me wani responsibility me kwan pa nyira beneti ching etina wobe do you bien ka in da ini mero bero gi daga mano ti responsible ot gi nga gini mir mi kar we o kwan. Yeah, so my appeal also is ni much as we want responsibility but you're bit but a year me to me kwan igini en the situation mano genge ya cho chon is responsibility en ben do you chibot awobe Yeah. ma ni with hindsight no mi punye no chake bot wa chon in kadong in mar ngar mo ni uru bit kere kachi mi ne kare we kwan kira na nen professor wa ni obe gwol tie ma be lo ka una rio do you know ke rutie. So an mere en kita mero mere ne mer kin appeal en tiebo itina wube bene Yeah. ni gwake ni me jogo yejo en petit side pa itina nyira ken ko ni be responsibility pa responsibility me ma teke tibot en itina nyara me nge ni period iti command ge ngagi but and my appeal also is ni itina wube bene mi be responsible. Yeah. Ne wachi ka wango gine kit en romo balo gine romo balo nyim megwa tuoro wa yube maber konyowa ana po to Yeah, eno ni bad to la tamani pera tek beneni lutera wobe mir benego taking responsibility ket masizo wayo ni pien ka ngar mo ni tima ini maro ma utamani mir un bed muni kweri machalo ma la cho ke dao in ber mir ne eno biro maber do ben en o building career ne weri anyim un ber maber otu ci don ka wunu chao no lu te no ho ma no wunu tigi mo para ria para de para ngwen eno ni don wun poram wata ki chan yen no don cha di don no miro tu tole bola ten nya no don en no miro tu te me tio ich eno ni pichi chok mo ha kulu gwa la ten ma ti di ma no be en pegi ker mo pegi der mo pegi gin mo ci eno ni rong be ta we ho lo me a gi chan rong be ta tu tole botu ci ket masiza wajo ni ene ni bene dogo koer ne bene peti bara nyira ke ken ti bene bod lu ten wobe menaro ni ka joma gen ge meta gen kwetgi ya nyim gen fut gi rom ber mabe gi romo tute ot gi mabe ka pego chao nywa lo chon ku mo para re para de para ngwen
Yeah, ngarma dok tie ma mero ko enini Yeah. yes yeah. Well, bana med mama de tere kan professor ma ko foi uno duju ma panelist ma kwa karo me ko me bien tin ma mero ko foi man ma dog lo kom kwan pa actually duju ben watil lo le chulo ma te kan wer no to doni e dana ma be now nyo down take tam cham kan wen ya andong I take you. Na neno men was a wide example a chill compounds ma mego kind Robin at Timayan. Ma ud en pier kan wachia mwaka dek kulo ino bituma wane ngeo ni mwaka dek kwa mutum but kar mano ke mine tam chimana mwaka dek chitum cho kwano mego uchiara chingo utia kwano mego en ni timo chala jur bot jum kane weng kache nen itieke mir me kwano gen mone penen kare me tikere nyo mwaka ineti mwaka di en ni chalo meno ma chalo an ikar ma do ke lum no pa me dar gan kwan abena jemo ben ben me dar no kolo bien lutin lu war mano watikere kla beach mano karo ma gen wen dong go kar dong gite chiniano how mera duga dar kla beach. It was something ma lutin ma tiara kwan kere gite tiano ko mai ano na ber chalo wego yar kwando akwa yaro ber ngeo ngo time mego ma tet po kwano ke do kwano giri pitu karo megine ber ngeo ngo wacha ni ya mwaka pete mo gimo chier chi per kine kuno in chier chi kwan no teno lua chamo kan ni ba kwan piano adira lo agi it discourages and ma tega ye mambeno pa again. But at the end, my tier of P7, my benunong that's where no nem ni kwano mga bigiri yapin. Ngaro marama chulan ma chera nyimpe. To when also persistent cha mukane opportunity round biano two at the end. Okay, gio twini ma chera ga tier gano mane chera tier level no end. And that very year, man one wapong for man P7 ninga gonna wang the quorum penny. Kibiano ke knocking on my door, bagi biano ke goro one matter wacha. Mamero kwan dano maria dek ma cherga chulo gi gan kwan. Man, kono ke kwan nga go fom ene kono kar me kame. Wa ponge kono ke fom juman biano nyinga ling man pagen. Awa cherwa gora chi. Yo ngote me ke chimo an ke dilwa ko aberu wa nge jumana I was just like non concerned pena German because gemero chi bet kono. Ien ne beru ke bien ko nga cher ne nyinga nga gen gwa okay. Itio pen mo ne ke tio pen bien kit gum your face kiren okay I was not even sure ne abe car pain whatever way result me go do kere ne bien kere your face kind well it's okay let's see penya do akwanyo gari en man chagala ne pa wegini nyono gino me cher kit gum akile pa diwe me cher kit gum result tie jaba go ngaya chera no anie chama ke cher na chinena no tikono wacha and kichiane bien ka result do akel kan ya Jimmy we are po wa rwata kero ya niro kwa chimi cha ya choro go chim kampal ne ya Jimmy kelo result lo kar penyo ngo matie ne ya kwano cha ya we ne kelo Jimmy gan kwan I was just like gan kwan nga be chulo uniform ya wa ma mo ne bana ped along ke chiliba mo bana ter tucho bana la kera ma. Yeah, don't worry about it. The following week go biano go wilo go when one more we were cha wear wa cha menu. Bonyo oloto cha nene wa I was so bitter. No twinya chol ma kwanya pepian. I just didn't, there was nothing ahead of me. And party where you come down when opportunity around being in that way. Of course, go kwanya chola yang kwana para senior 6. No kar para na biano ukubuan para na I over ka in the wing, bien connection me kwan nga in the wing.
where alto anabiano atiego kubere alto katie ramo timo gimo achiel ariyo. Okuar mana professor ka again battery o disconnecting ka ene mapud Yeah. No, that's a powerful testimony. Jimmy, olotoro mo choko twindar pierangeni kingo amo beru katime botwani dar tuma pola de magitigi chwin kitmano iri tikwere ni lutero mo kere tie mano miro kwan dong no pero mo chera nyim bien ni yo mo manen pake yo no we chiro yo we no chole ko ti lutero no gitigi chwe but lutero mi bet ki gen chao kere in rom beru ki kum chao kere bene gum rom beru pe chen to yo pinye biru pinyo ka choka ru no pinye chol ma beto no le nare choka ru do yeah you don't yeah go inaro dong pin yape ka pin rom yape bori in mi nene awere ma pin ci ka yape en ma nonu chok yape di nonu chol mo ma pepe ne rom na ro will luet tieni ci eni ni mini wa gen ni ini ramu tute ti dar ma pod ma tute ma bene pego no gere opportunity ken ma jimu no mani but good tute ka ini cher kin ikin ga cher ino dar mu ti mo yote gu yote ki tik ma tek gu yote ni chwe twin eni ni dong ala lago dong chwe twin eni ni dong ingom walum twin wado be chwe dong gitonga chi no ngi mo aria dek no kwara la ke piano dong tigi nyime gunia ngwera big money ni tiema miro eno chari pule ti gunia angwera big achel ario gi chamo adek money ni gi charo chi no ni dong dara no cha no chende o cha no chende chi no ro cha dong chat ma ingeno kwane ramulake chi wan mir wabet kigen tutal lutera wobe lutera nyer magiti kin pachi chani ni un mir wabet kigen ni wo ramulake ka utio matek ka po balo ku ilok me marokon ilok me timatata kapo balo ku ramulake anaro Jimmy do Jimmy kongdeng ini mete kwede ma kadong wa chat dong in the next yeah so changeo chao bero chiar ga tumo now ene mecho chwin jobo kana cham kana pien ya da gere cham kana nan obstacle tio mate and ka put take opportunity me chiaro ka learning gi money manien ke wani cham me learning pe da kar ne bene pe tim ngo me ne ro tim ne chiaro win fonyo ma meta ne ka che ne la diet mate wa chiaro ji tim gena keren yen kong ba pe bot kwan ka ng'ato mo ne tie put me nen tie ka miyo konyo kore e chulo gi money chier ji tim e kar ma chier gan kwan kucha I realize ni i gan kwan kwa ge chulo strictly school fees ga jalo pocket money gi ne pege chulo but ka miyo du gan cham kan gi mina transport me du gan ma bere gi ngeo wel baza chulo chile adi gi bare me agi town me chier gan so they give me just that strictly iken mo kana pa du gan yuyo bedo bere gan kwan kucha a chiaro ga ti Serena Hotel machalo la UAD at en ni kar ma UAD na menno pocket money wa chiaro ga bai ku le Victoria mano ikelo gi year because I wanted to do something different and gan kwan me they came close to me ngo ma go timo photography and go kelo machalo course no mere gitim atima no certificate ye actually atima mabe mo mere araber ngar chiel mo timo pen mabe me photography ikar ma yue me Christmas ni school ko nani ala ten tiga yele me ba gol to du ki pocket money go mi na kamera ni en Jimmy cherti ker kar ma yue ma ke chel ke luo chen me gen ne bian pocket money me I didn't pay anything met timo gane wan
pian giti nene olto miro ma time yenyo ngoma mera olto pian akwo kere. Now, ka dogan, how much do you think you make photography in just that period of Christmas and New Year? Almost only me a beach. Kay chair may tio hoy and ma chel no ma na kon liba chel lo kana liba chel. And with this digital camera, ma chel we lip ki we. Go ngwe ko apia alwa ko Kampala wel me mi are. Perché luogo che ket gum che io faccio una liba ciel come luogo ne. Bara biano Kampala luogo wel na chile mi are io. Na tio twan bak mo come no chele ga do ci po chelo wen no chene no we. Adu gan kwano wa menya me ya yo mata because people had a support system and also a nana ne olto ka enne ka ana medo ke care mati ye. I will go somewhere. I'll be somebody. Now, a lutini mo kana machi opportunity no pere me work no good no this kind of opportunity la war machel mo kwan mo kere en timo pen P7 ne but ni cha nano ben ya an geno maro timo mapat ko beri pe ni ka wa gan kwan wana cha te to majan en not tige rio ke kubu ni utiano wen no nyiro bio rio en majan en doguri ke motara chara doguri kenya ko wayan kwan wang lar chok mer garni majan ke chukar no boyo me mia re ni gena ngwen mo Kenya timo ko meno but let me tell you right now nyere ne duonge chene lo wa an ti wa ka jo penda o ger dukan mo me matigi dogola choka bit kolo ma yabo kono saloon kono dukan mo me no yabo kanano dilo yabo ka timo ngo but kiru cha kere kache ka wa bogla wa kere wa chal wi po kere cha kere ni a ko berete wa ku berete mene ni a ku bere ol toro ma yot chalo ku bera go chim ge kelo crates me soda come bia ge kele kele pa chara gamone because you are now in bulk but before ngano ngeyo nyiri ngaro ma me tawo pe atama ko lo pere but it was consistent uneno ngo ma kero ne ramotimo ne Timo, and he learned with all those things. Now he's one of a big businessman. Kavanti. Now, Lutina Nier Mamegwa, Kwan Politina Nier attack, La Politina Wobe. No man Nier Mero is way more than Kera Lutina Wobe Mero. Joma put che Gidachian, Pega Mero Chulo Tina Niera, and get take that mentality. Ka Chulo, Chiaro Carlano Ganga, Jumokane. Nyo kon bene pege chulo balo kwan ne pegen peramo no chene me balo wo wega po ke no ten be pe chul le ten ma me ma ken ma tie tim ngo me ramo ten wa ko chero kwan your opportunity ma digi bieno pe le te anya keno wa po nyer pe bwaro gang ke ber go cher ko nyo wa kwene dan gam yo dan an tiena nyera wigi pe wil ge gang cái đôi chết của nhau về đi rock cả mọi cái nó cho cái đu gang cái này nó cái này nó and pe con mà discuss này pe chula wo verong but này nó lutino wang guno con mi chera quan but anyera they need more no wa pol dan ko bere ga wania jim pe ngon la ti anya ko mi ti quan boarding ko mo ka ti wo ti quan gang ka because a nano chair por what you and they go better can and no why tiang no pengo mero ro tuar kwana which yet come no to capability my team no environment where and kwana ability no be because na ti por la tien man na mari lo en but que nano situation en ka wa karo ge wen ka ber makire en mane maramo prosper en ki ka ber en nano to make a choice menene ulto gen weng go kwano if the mean ne kwanyal te anya kerone school madam no ulto environment e ruate me kwan mamege do that atina wobe kwana ka moni ka benne bari karanya kenya chamo kene kwan panya bo bikate et ke mania requiring kene no chara ngeo kombi duong lo pa wobe but
la nyoro chel tim ker ma ne anu ke ne ramo kere ber kere wini kan gone nyama ma pa rio ke nyomo bora nga chika dugo ka buk ne mer chere kwan because that's all what they know you tell me what they kwan a chere kwan o ba ren ka da gambuka chamo ken no pe wa mene ero biro chware chamo we a chere mer ti bet ga ngare kucha we hano tam ne ka do ha chi gambuka we will gi buka now latin ma town ne duka gambuka but in the charo ko bo ngar mane kucha ne at ni cha go latin ne pingo du kenya ma video ene ka gen nene sharing i platform ka mo ka en wer no le to ka yen yo me kon ko pola tene te yen yo ne ka gen nene tene ne that's ko pola tene That's right. so angeo chawa ti ma chero Yeah. professor wa adwa bore pe angeo me Yeah, and I'm going to try Jimmy Eroni. That was a powerful testimony. Ma ini mio malupe kikuoni malupe kakete ini itiero kikori yo no peleng but man kumbedi dong iri puru yo di dong yo dong timaleng man pere ada but gin ma bene pere tek man nyangi ngoma ini waje ni ene ni imbere winyo lo ma de dano wachi ini chere kin gi kuno mwa ka pe balo ini winyo kano pe winy uno kor gwa kor imbere man kor no ngulu chelo yo ma do pening chelo yo right but yeah. So pere tek ni luter wa bene in kala dit manu wachi rombe la nyerni rombe la dit mo mati gwa nget gangi rombe du nermo rombe du kwaru rombe du ngat mo ko wachin latin petim kumero ini cher kan kwan ere ni dong no ba ti lo kwini so ini win lo pa jar ma dit enini ti pere tek ni mero ini ibe latin mala win e karma ini cher kan kwan bene ini nyuru mirini pe chayo ti ka cher kata okweo ini sheria pe pari ai ti sini ai ti go e dogle Victoria kuja wuti kati so pe chayo ti che lutero wa bene giromo chero gitoho chet yang gikelo gi meru gikere ngom we ngom lake mabe iwi bak yam wan wa furu anywegi ne jack mapeto pingo piano chet yang erunu yugo ngom chi wando wange ni chet yang rom yugo ngom so kawan wa tiu gi chet yang wa tiu gi ngom ma tiu yudu wa kere ngom mo magin wan wa rom che hoda wan wa rom charne wan wa rom no warono romno chete kidong kin mai waje pi lutera nyera ner da kong no ne lutera nyera wo gang mapul kare bene no giloy wan lutera latin nyawa ma okwano ochero obedo kono nas kono ngo pepe konyo gange keken obe konyo megine obe konyo lu megine obe konyo lu nyodone latin nyawa ma ochero gang kwan magin ma wiye pe wil ikom lu nyodone wiye pe wil ikom megine kilu megine enini pira tem kawan wa gwa lu tera nyero wa mabe wan miero wa ngeni enu ni loyo no chiling elimia dek money ni unyo chiling million achel money magi chulo ni obal kwan ni unyo chiling chen money ni magi chulo ni kono me gina ni kono me loke chi wan minyo bien la tera nya adon ko chero kwan do no ti do ti machalo nas ti machalo pon ti machalo dakta obe konyo indong pe kwane okolo mano loyo chete moni ma ini no la ma chiel ni chiling million achiel pe chulo bal kwani pien enom konyo indong kila kare dong wanga pien ero yigo in machal la nyori chi enini pire ke wan mier wanen ama ko palutero
Chida tamni miro dong wan wachet dong igene ma gite ma watamni miro waloghi ye mama no watamni la mego robina romulok ye chana kom robina kom bedi pake chatamni wan dong bene waramulok ye chi lok me pu tira tekni pange pingowa peki agricultural college potwa ikumalo kunya wano miro wabet ge big agricultural college botwa actually pien wan watigi ngom malach ma kawono watiyo kwere maber no waromo loho kwa wa yo pon kain kombedi dong ini chere kabedo mogo dong chale nuaya ya moro ini naro dong ala dong bene tika bino ilok me pu cheno pu enini tie mena pidaro ma daro moga chere magi tika pu ma tek ma bene pu enini tika kelegi malonyo jo kene egini tutwale lutena wuwi mateno ke lutena nyerani miero pod jema kuman gen gu chak timone pien kabedo atiem kabedo ma ngom maber de ka ini nero ngom mati Noya district inero ngom mati amoro inero ngom mati gulu itunga wat gikuya yutung chwero gikuya yutung moro gikuya ngom maber de ma chego chama de ma kawanu no wakero chwinywa ilok me pu be wanu no waramula ko iyo mapol arangeni pero ti lok me pul tutwale lok madara lok kom chuk no chuk me charje mapol but kombeni ni dong bene ka ini bugine danu cer dong gi amo wa gi lera gi ngweje ki fuzo kom kar ni fuzo tika ngwej ba chirikin charo ka yenyu jema wila so mir wati en ge kare enuni mafuzo dong chero bot waka gamu jemi dong we kin paje ni menero ni wan wati ngomata we wan wanong yo me kwa mabe we wan wanong yo me chulu ten we gam kwan we wan wanong yo me do ruom me kwa wa we ruom me kwa wa chet malo malupe ki lokom pu nen wa waje lokom lokom social media internet now internet ti ngeti makubole de internet malupe ki lokom pu kit me puro nyanya kit me puro bili nyanya kit me puro la yata kit me guajo diegi kit me guajo romi kit me guajo pego kit me guajo die kit jem pole de tie ma wan waromo puonye kwede madaro romo ne malupe gi lok me pu chi pedong wakero dong pinywa ni cha dong wabed mer kanano Man U wabed kanano Arsenal wabed kanano kono jemi tim bol mo mati on the internet TikTok kuya no tim mo en me gwa daro nyer ngat en me no tika tim ne tika no chere ne gwa tika no yo me kwade indong no mere inde igere ye ka enini ini tim mer ka nyero ka enini cheno nyero enini giyom tin me ini no be mere cheto ka yom tinye dong pekelo gin mo ma chama pero mero rome kuoni chino do yom tinye petika gine pero mo konyo watu twal chi wan mir wanen ni kad bet chunywa beru yom menaro ni Arsenal tiro go e kor Man U mir bere wanong gin mo mano ka initima be chi chunyi bere beru yom rina pedong chunyi beru yom en gi ordinary video ke karwo bandok no ini ti pero maro en chi mir wan walok yo me naro ni ipu wan waromo koye wan waromo puru jim papat
Petin lok na de mere ni mi re bet ingom kono eka di. Ngat ma tigi ngom nuchu eka keken romo beru ki kero me no chente makaro ngat ma tigi eka mapol. Inke tigi inke nen ko ngom ket ma nen ana wachu ni muko Tango. na omiyo gine puonj bot lutino wa bulu me kanicha imarupeni furo 10 meters by 10 meters ma ini kero ma ini yubu ngome maber ini kero chediang ye maber ini onyo piye maber pien kakare tidi ini romo no chente makaro eka rio me kabi ma ini furo chente makaro pien kabi ka do kar ma dong nogin mono gi char chiling eli piara bi chel gunia chel igire ka ini no gunia rie eka chel nyo gunia adek tino dong ini tigi chiling eli mia ma ingom enu ma ini yugo maber ma ini chelo maber ni in kila cha bed no ini ti no chiling chene en ma ini no gi bi ekario pi mwa acheli ineti ka no ne kila cha bed che wanong bedo miero wanene wabedo tie gi ngech watiyo gi ngech tutwale ngech malupe ki kin ma piny ti ka loke kwede wek dong wan wai practicing ngo ma mono luo ni climate smart agriculture wek ya nyim wan ko wa loke pemete ni miero ini bedi ngom kono eka mier che kono eka rio kono dek kono angwen ngom mani mati tiri ma ini ti kwede ni iromo ti kwede me lo kuoni eni ni man gin ma pera tak to ci ara mi ko non ana gi ka kan wa mi kare ma botu bene wa unu gam to ale topic en ma lupe ki kit ma waromo ti ki ngom kwede me lo ko wa meno dero ni eruni dong ana tawni mira adwa kong dong tal botu wa unu gene unu lo ye kay nge dong jimi dong chero kwane wa kwano dong ngoma ngoma gi choy ma luwin wa gi kabero ma ba paru choy wa wanen bene tam mano gen gi tikwede Lo mele mo total long foot pe amir mele da ke achel mo me ni lo me ngom ya churu mele gi mo ma gine ma long giro mo wajane mele waje bat ka ke critique ko pa da mo loke gine ma ini waje ni climate smart agriculture ni gine professor I think in been wate o ka la tin mo long ko me wajong yeah Como time pian jam ini ka ini kero me just maybe kade 1 hour in a day no pol jam ini time that's kengi right amir mi la ka me kirna ne wa ni pi mer mano ini piro chal ko bijinga gini kamo mo titi pi no ramo gini instead of in ber kali pi cha duju eni oti gi lo chupa gi pipe ma ka ini kubo mere gini ini ton mere mana nok inge du dek no ini tigi mo kali don come wa chalo ngo yeah no pure ramo gini so what example ma pola tane tenga ro kero chie ngoma ini I timing kit kar mo mano bo pe garo mo ni ipiro no itigi chende eni nong lobo mer kira ini ngef kere te ot kwene kama wana bere yene duju jemi tie ma ramo timo gi me konyo ko so ngom mer botwa tia bala lobo mer kita ini mit kere I think the idea may climate smart agriculture ni mir kong dok gi pien eni nong ka dong come waj ni ning yeah romoti yeah thank you yeah Pascal chao ni do I met kong manok anano in Israel
Gena getimo be pere bodgo bere chalo desert. Gena getimo gikubu kavera. Kama go furie fu. Kikaru kavera. The war eno ne pi. Liero magena ne tondo again chalo pi. Ma wego jeme gidon. Eno ne gena nana Israel. Getimo eno. Yeah. Ilo me Yeah. pero cham ginga gene. Yeah. So Yeah. ngeo ni ramate mebe boto America ke nano kira mabe. Yeah. So there tima Paul ma wan waramu, kobnegi kamu kene. Yeah. Yeah. Bele nyanya gena tola chamo tola marupe tola na bejowa. Yeah. Apenyo gini go no gi kwe na nge gi kelo ga koro. Go and no wa puro kan. Yeah, it's really good. Mm. Yeah. Mm. Yeah. 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 Professor, anga ger chawa tima chiaro, mabene. That's why wachet dong wakwan gin mo we ma Mm. gichoyo kadong walo gi program. Yeah, and that Yeah. body. Yeah. Okay. Yeah, affirmative, Professor Bidor, you matin, in meti wa kenyu kono, comments mention binana wachiaro kwana ge wen kare. Kien ma wini ge waji kere. Watiyo gi social media, yo maning, we golo to konywa, ngeo kar mukane, kai ti addicted ke TikTok again meren no nyero ngagene yumi ene gere tiero constant piandano alip kalip matega timone but kai tiyo ke kono and social media again mabejo gamu kan tie maramu koni nie ma put po chiara gene we apo mutaka na mo kan na tikere alternative ne obalero but me chiara kan la ne bot mechanica get mero around $3,000 ma we ko la alternator but alternator will $800 but la one can will take la will again a chiara ne YouTube video ken me la alternator la ko gina ne ko me garage me Yeah. gina ana timo ko pian me chiara chulungar me $3,000 alternator Yeah, let's do it. Yeah. again is not a will spanning out gonna chiara yabo mutaka gina ko la ko gina do mutaka be ta but I watch it now where would they $3,000 na bino ikwana nyoka na mi bot ju jana aliwa de kolo me dollar dit pa kone pe Yeah. now That's let's use social media me no fonye yo me chelo ga mo ti kelo kele ene fon me be to po wi me na ngo me ra matimo ne comments matie kono wa be chara kangwe wi comments ma chere ene I thanks Jimmy Professor and all important panelists for Tarpalo TV for this weekly program. The first education is a key. It's valuable this for our life. Most people say education they can still live as well as are educated. Well, and then kung karamo kulo kay ni kung piano te ocho gana madung they can work of energy, money, better life, education. So he's trying to man and kid ma jomo kwano jomo po kwano jomo get take PM ni jomo kwano jomo po kwano or to bana kangara ngeo yo ko na mabe ramo ko better life paper ngar po kwano but at the end tiga wani is good to have education even though quiero explain again in the beginning penny chere kwano e nongo degree nongo no master nongo ngangene education varies irama chere kwano teaching team ngome kwano yani teaching ma chere fonye ne tailoring kai fonye ko kote down nano chalo rok mo ro in cham ga ngaro ko ba kono no po no degree kolo but just skills mathematic ne team kimane mena chere team ne and just specialize in it and no when carrying an just yeah. chera kwano me no degree but of course you can team and no poco kwano matot but no kwa megi they have a better life but they know something you don't know so go and learn about it you know again kwa megi ti como poco chera kwan matote they learn something in a different way Yeah. again Yeah. so all those fall on education
Facebook user kind when panelist take a ruenyo tutual program man mi uluoro tutual about lunen pa un unyo itar palo TV. Now, panelist patika ruen. Again, first remember one in your wing will take a full-time job or team to support our family and to do what we want to do. But catch a 19 ngad money pay not take a team again money, but at least we try to come in as many of us we always try to come in. Pian ko be catch a Dr. Caesar Pekan, Dr. Alfred Pekan. They are saving lives somewhere there. Robiana pe kan tiwa gang tiga timu ngom kan tiwa gang e chan kam network ben chan ke pe obiano na nen kan jo kan nano but network was not supporting but she's doing something very important over there omeno benat no tiga nano yum kan me kelo record mo kan uchero interviewing bishop so we have all different we do a lot of things but we also try to come in every Wednesday menene olto wa mi ngej matie ket bet job kan pa ko biano but jumano go no chawa we spare the time megan chal bar US kan be chawa de be chawa beach kinu juma di cheng I chia de nga mo kan man rom no chawa ken man I spare this time metimo digi ching cha ben man you never know I may be doing something manoram kwanya and kan but the show will keep going on so kind of pay attention don't think need giving up we're not giving up on anybody we're just trying to specialize and do it all kind of so we do Yeah. our best Kenya. Yeah, ana tamani again la winwa en mier po bet ki luoro wan wa tigi tich ma papat wan cha kere ko mo ruenyo kong to chok dwe kulu ne beru pe no dok tich mo ma yo mo ne ti wat ma chi mo bat wa duogo gere Yeah. ye mier en po bet ki luoro mo pol kar wan wa duogo dok ber gin mo lo ki ni pere ta ka en ber nero ni gin mo tima pere ta ma en romo contributing en ber romo lego wa romo kelo en ben as a panelist but en ber mi tamme ci dong ngar mo ke ken wa ko kuja ben ti as a panelist ma ben wa romo fut gi romo kelo en ben mi tamme kin ma wan wa tika mi tam wan Yes, 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 yes. Yeah, and take it and lower bed pe one what here kind. And then kind of tamane lunyodo a ye yam giponyo lutino kara bene luponye uno leba chulo ma kono pe gian to ngara te leba yor kwan leba chulo ne ko ni kor kan. Kaka bene lo puonyo no, puony woro mite, puony diro ki ng'ec bene pire tek. Tic cing ki caro wil pire tek. Kaka myero guti gi ng'om me kelo lonyo. Lonyo pa kaka myero guti ki lonyo gi me yugu gang kwan, I think. Kamu Yeah. kena Umeri boche gamente umiero go kon ko kara ke lunyodo. So ante ko bod gamente bana maybe ana metielo ko kamukan mana kere kere. Yeah, Facebook user Mukati America, and I want to echo the message on vocational education for both boys and girls. Early marriage is a disaster for girls, especially. Yeah, and Genomera one Machalo Carolto, one name, what team over Ramana, Machalo community, or Piano Gachil, Kagama Kidmatia Time. Look, one now and now Gimatia Timikoren. Mean a time, Pin that money kero when professor gana nene chena ni pobe gana na meno pasca wariga chena ni pobe ri kake mi bore million apa tiene million apa ne pobe beter due no ne caro to mo chamo kan bene ke biano ki kwala wenge chi Kenya but you can't go back and ask for refund or for anything back so as a community come together and see what we can do Pascal kwanda kama lewa chula Megi mio lutino anyira myero gupuony lutino anyira gi woro. Mego ma dongo myero gupuony ko mego matino. Wego ki co madongo myero gunyut nene
nen ma La be nen ma be. bot awobe woro ena ye achaki me ngej ma be Yeah. Yeah. Yeah, ene ne atam pier tek ma dok bene la choche no wayo mabe. Yeah, ober mere tich wa wan du ju pelu nyoru ke kan pieni chao kere bene ini no. Kira chincha wa bi wajo. La nyoru mo ma wani kar mo wati timo kwed mo bulu. O no la nyoru ma tigi mo apiare wa bor. Mego mo ma tigi la mego mo ma tigi mo apiare wa bor. Chere dong eno do dayo mo apiare wa bor. yeah Manyuti latin eno nywal gwa no ti mo apar ngwen para bi latin ne gwa nywal no ti mo apar de apar ngwen yeah ti ne no en be puti ka nywal latin ne nyar be go puti tiga ka nyar nywal so ngado mafunyo nga so egini bene gin ma piera tek ma miero wan wanen pe ni obet gin tich palo nyodo ke ken miero bene obet tich palo tele doga achiel menaro ni lutena nyiera gi gwokogi lutena wobe gi puonyogi lutela gi puonyogi abiligo tiyo tijgi menaro ni kadang ini rweyo miel idi wo ino pe rweyo miel pilutero mamwaka giti apa gini ka indung miel ma ini rweyo lutero bero mag cheriye manogi ti disco ni dong lutero mamwaka pa cheriye ero ni no ini tika toro chek ngero gi ti kwidi gi chek Malu tela mogo chalo local gene political leaders mogo chalo LC1, LC2, LC3 kono district police commander, divisional police commander gingongo gin mirgo neni chik inini gitiyo Yeah, Kwan Marin Nakong Pasa. Nutella ki kako miero gu chak dul me konyo lut kwan ki don lobo gamente bena Oh, no, Rain, you're. gamente bena miero kony kaka gi dul me kwan ki don lobo yeah Of course. itam na ma dok bot kwan ngej man ma winyo bot lu nyo ami mau miyo bodo nyodo omiyo bot lu nyodo omiero uchwal bot ruot idogol achiel wek ruot gi miyo oda lutino guchet ikwan dok ruot omiero achiel omi oda bot parents wek gin mi chente bot ruot wek ruot okatite gia dero okerite gi cha dero tegi chane dero There, yeah. Latino ma giriek to 12 gitero and gitera nyim anyim pa actually. Okay. This one like go back into the scholarship idea, man. Okay. Yeah. Right. Yeah. Yeah. Yeah, a blessing. Mika, Mika. Yeah, Mika. If If this this is is the true story story, of the little girl, and it's happening in our corridors, it is really sad. I think even some of our parents really need to educate, especially in the village, to understand the importance of education. Yeah, and a man dialogue by Nyacha Pasca Kenan Wadikere. Yeah. video nó ngắn đến liệt ba. Yeah. Yeah, we'll try our best to share these videos. We're no, if we find and cover indeed, kay ngeo come again to team ye make sure you make calling Juma authority manango ma team ko ko ngarani. Yeah, Pascal kwana. Agricultural college kaka miero go rip gore kachel ki ngom ki lonyo ma pat go kern ang gang kwan pu I dog kaka chel man bedo yub me
short, medium, and long term. Yeah. True. Gamento miero konko kaka. True. Climate smart agriculture is interesting. Yeah. And then again, and blessing one nyapacho ko. Yeah, Yeah, greetings family. Yeah. And then I'll let it depend. Church Kaman like TV and great topic. Thanks to TPL for choosing to rejuvenate our diminished diminished value value of of Karake Tekwaro. See you next week. Yeah, thank you. Yeah, actually, and Keloway comments ma waramo kwan ne penina matin. No, Yeah. yeah, Professor Dwabare. Yeah, ana taman dong mier wa lo program wa chero dong wa karo cha chel kinu chuko tamani dong wa oya geke war mier mi po tutwa lo ma pol tie ma kwan pere tek tutwa ma kama wa bibedi ye Netherlands gitigi police ma tiki me naro ni lutino beri gang kwan gi woro ikin pin latin mo magino ma peti gang kwan la nyuru ne mier gi luongo menaro ni pingola tin el ni pe gang kwan chika lobo egini kulo pur ginaro ni kadbed ni gen gulo ginaro ni kwan pere ta gitiga bili wan po waramu beri ka bili kin paje kuya menaro ni luteno wa wew beri gang kwan wan waramu timo edini chidong pitini aramir poyo panadis egini dichu aramir poyo daru dichu mago naro wagi kaber mapapat jojoka mala wanda wabinen me Cabit manyen or mer dua inong wundong dijudong but Jimmy when Jimmy do lo program Jimmy over to you. Yeah, Berital Professor Dor, you Martin, panelist, big contribution, Maukelo, do young phone Martin and Cherbot, Jodujo, Lunuro, Lutelamete, Dero, Lucelo Telapagamente, Walutini Matiano Banner, Nane Timo Makamegi, do your part, she all towing it, no, going to get what car. Chamo kind of pay bidi core ne awang mangat mono team ko yaro ini team kay nan Yeah. gena pete in kwan karo megi metimo ne kabaka ni ramo dano biano tiela ko da tiela ye Yeah. ke yumo kan mo biano chan de manyen ne bera terra o binno ne olto wa ku pier ci chan we ngeo Yeah. ngo biano ka foot pay subscribe YouTube channel team be chere gena open video ma timo ria pe mo aria de Maria kuchana weng phone mai none or to kai kwanya chiel tiu kere or to la me ko mamigo berutie pien ngomo kelo kan or to menene me solving problem mate community ku bede solving problem mo bi na nyim nyongo mo karanga chimono be timeda ka time kon kera yo ngomo rom dealing kere and weng YouTube channel megwa main ram no phone ni me kar ki kar pe man dong bene ana wa ne ji ja mala wono wan wa ma wono na ga ci adem manyen ki yo mono be kelo rola ci go kono dejo bye bye Yeah. Better go away, do you?